ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар шаҳри Панҷакент корҳои ободониву созандагӣ ва бунёди дигар инфрасохтори хоҷагии халқ бо маром идома дорад. гузориши нахустини мо аз сафари кории муовини раиси вилояти суғд Мирдадо Зариф ба шаҳри Панҷакенти Бостон. бо мақсади иҷрои барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ ва дастуру супоришҳои пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи обёрии дашти Қозӣ амалӣ гардида бунёди боғҳои нав ҷараён дорад. аз ин мавзеъ муовини раиси вилояти суғд Мирдадо Зариф дидан кард. Мирдадо Зарифро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳамроҳӣ намуд. иттилоъ дода шуд, ки лоиҳаи обёриву аз худкунии дашти Қозӣ бо маром идома дошта, нақша аст беш аз 100 гектар замин обёрӣ шавад. ҳамзамон дар ин мавзеъ ферма барои парвариши 100 сар чорвои калони шохдор бунёд мегардад, ки корҳо дар ин самт низ вусъат дорад. бо мақсади таъмини аҳолӣ бо тухм ва гӯшти мурғ дар мавзеи Дупула барои 8000 сар мурғ ферма бунёд карда мешавад. соҳибкорон мақсад доранд то истиқболи ҷашни Наврӯз сохтаба истифода диҳанд. барои парвариши гул ва маҳсулоти кишоварзӣ воқеъ дар деҳаи Саразми ҷамоати деҳотии Саразм майдони 1 гектар замин гармхона бунёд карда мешавад. зикр гардид, ки дар ин самт 40% кор ба анҷом расонида шудааст. маврид ба ёдоварист, ки дар соҳили дарёи Зарафшон бо ҷалби сармоя ва соҳибкорон заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ дароварда мешавад ва дар ин самт корҳо ҳанӯз ҳам идома дорад. дар фарҷоми боздид муовини раиси вилояти суғд Мирдадо Зариф бо намояндагони ассотсиатсияи истифодабарандагони об мулоқот намуд. дар мулоқот мушкилот вобаста ба қарзи ассотсиатсияҳо дар назди идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Панҷакент сухан рафт. барои ҳалли муаммоҳо сари вақт омода намудани каналу ҷойборҳо ва пойгоҳҳои обкашӣ дар мавсими нави обёрӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуд. роҳбариси комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо ҳизбиёни ташкилотҳои ибтидоӣ ва фаъолони ҷамоатҳои деҳотӣ Шинг ва Моғиён силсила мулоқотҳо доир намуд. тафсилоти бештар дар гузоришҳои ҳамкасбони мо. раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода бо гурӯҳи корӣ бо мақсади мулоқот бо ҳизбиён ва фаъолони ҷамоату деҳотҳои дурдаст ба сафар баромаданд. нахуст мулоқот бо аъзоёни ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент доир гардид, ки дар он сараввал муовини сардухтури беморхонаи марказии Шокир Амонзода сухан намуда меҳмононро ба ҳозирин муаррифӣ кард. баъдан Мурод Шукрзода сухан намуда барои кӯмаку дастгирии аъзоёни ҳизб ба эшон арзи сипоси хешро баён намуд ва аз мудирони шӯъбаҳо хоҳиш кард то сафи ҳизбиёнро бештар намоянд. дар шӯъбаҳои беморхона бо табибон суҳбатҳо доир намуда диққати онҳоро барои шомил шудан ба сафи ҳизб ҷалб намоянд. пас аз он барои доир намудани чунин мулоқоту вохӯриҳо гурӯҳи корӣ ташриф оварданд ба ҷамоати деҳоти Моғиён ва нахуст бо устодони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 суҳбат оростанд. дар он узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода аз саҳми соҳаи маориф дар маърифатнокуниву саводнокунии ҷомеа ёдовар шуда барои ҳамкорӣ бо ҳизб ба кулли омӯзгорон арзи сипос намуд ва ба чанд тан аз эшон шаҳодатномаи ҳизбӣ супорида шуд. пас аз он меҳмонон ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 деҳаи Сори ҷамоати зикр гардида ташриф оварданд ва сараввал бо хатмкунандагони мактаби мазкур вохӯрдаву суҳбат оростанд. раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода аз орзуву касби интихоб намудаи хонандагон пурсон шуда иброз дошт, ки бояд ҳар як аз шумо ба донишгоҳи олӣ дохил шудаву соҳиб маълумот бигардед. ҳамзамон бо муаллимони мактаби мазкур суҳбат ороста аз ҳамкорӣ бо онҳо хушнуд будани худро иброз дошт ва ба чанд тан аз устодони фаъол шаҳодатномаи ҳизбӣ тақдим гардид.
در همه ملاقات و واخوری‌ها رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند از کلی استادان و ساکنان خواهش نمود تا برای به اتمام رسانیدن بینای حزب با کارمندان همکاری و کمک نمایند. گزارش مرتبه رحمانوف و شاه حسین صالحوف. در ادامه سفر کاری خود رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده با گروه کاری به جماعت دهاتی موقعیان تشریف آورده در اداره جماعت با ساکنان واخوری دایر نمودند. ملاقات با سخنرانی رئیس جماعت استموف اکرام آغاز گردیده رئیس جماعت مهمانان را به حاضرین آشنا نمود. پس آن مراد شکرزاده به سخن برآمده از همکاری و دستگیری ساکنان جماعت دهاتی موقعیان به ایشان عرض سپاسی خویش را بیان نمود. این گونه ملاقات و سخنرانی ها در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 غیزنی بالا، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 45 غیزنی پایان و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 جماعت دهاتی شینگ نیز برگزار گردید. در جماعت دهاتی شینگ که با آموزگاران واخوری دایر گردید در وضعیت تنتنوی به 3 نفر اعضایان نوی تشکیلات ابتدایی حزب حقیقت شهادتنامه حزبی سپاریده شد. در صحبت‌های صمیمی که در این سفر با حزبیان و فعالان جماعت دهاتی موقعیان و شینگ برگزار شد، مراد شکرزاده توجه حاضرین را به نکته اساسی پیام پرزیدنت مملکت به مجلس عالی از جمله دستاوردهای تاجیکستان در سالهای استقلال، وظیفه‌ها در سال روان و دوره‌های من بعد، آغاز آمادگی به 35 سالگی سالگرد استقلال دولتی، مسئولیت فعالان، زیاییان، آموزگاران در تربیت نسل جوان، پیشگیری گرایش به خرافات و عقاید افراطی، به تحصیل در مؤسسه‌های میانه کسبی و عالی بیشتر فرا گرفتن دختران، جانبداری از سیاست سروری دولت و دیگر مسائل مبرم روز جلب نمود. این ملاقات و صحبت‌ها مردم جانبداری صمیمی‌شان را از سیاست پیشروی ملت، هدف‌های برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان ابراز نمودند. گزارش مرتبه رحمانوف و شاه حسین صالحوف. در فصل سرما بیماری‌های گوناگون خروج می‌گیرند. علاقمند به آن اوید به پیشگیری بیماری‌های موسمی طبیبی مرکزی سلامتی جهانگیر ترسونوف چنین معلومات داد. من دکتر اولوی مرکز سلامتی شهر پنجکند ترسونوف جهانگیر اسماعیلویچ این لحظه می‌خواستم درباره بیماری‌های موسمی کمی معلومات دهم. چطور که معلوم است در بین اهالی این زمان بیماری شدید راه نفس به قید گرفته ایستاده. بیماری‌های شدید راه نفس با علامت‌های بلندشوی حرارت بدن، ترشحات از بینی، درد گلو، بیمه‌داری، عطسه‌زنی، سرفه‌زنی به میان می‌آید. چطور که گفته گذاشتم سرشوی بیماری با علامت‌های بلندشوی حرارت بدن، درد گلو و سرفه‌زنی سر می‌شود و به بیماران ضرور است که در حالت پیدا شدن این علامت‌ها خود را کمی از جای جمعیتی امین دارند و به رژه‌های نقابی عمل کنند. در حالتی که بیماران در خانه میمانند یعنی طبابت امبولاتوری میگیرند، به بیماران ضرور است که نوشاکی‌های آب جوش، چای با لیمو، با شیر با عسل و دیگر نوشاکی‌های گرمی که در خانه موجود است و مثل کمپوت استعمال نمایند. هنگام گرفتار شدن به این بیماری و بیماران ضرور است که هوای خانه را تیز تازه نموده در اتریزهای کشایند. راه‌های پیشگیری این بیماری چنین میباشد که اول بیمار مسافه بین یکدیگر را رعایت نماید و رژه نقابی عمل نماید، در کوچه ها به نقاب نگردند. چطور که معلوم است بیماری کرونا ویروس یعنی بیماری کووید 19 تمام جهان را به تشویش آورده است و یگانه راهی که از این بیماری امین می‌دارد این واکسیناسیون میباشد. از این فرصت مناسب استفاده برده از مردمی شهر و دهات پنجکند خواهش می‌نمایم که بر ضد بیماری کووید 19 واکسیناسیون گذرانیده شود و واکسیناسیون در مرکز سلامتی شهر پنجکند دسترس می‌باشد.
идомаи барномаи иттилоотии пайхом ҷиҳати татбиқи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ барои давраи то соли 2030 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 шаҳри Панҷакент дарси кушоди намунавӣ гузаронида шуд. омӯзгори пуртаҷрибаву пуркори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 қудрат ва мунаввара дар ҷараёни дарсҳо дар баробари омӯзондани забони русӣ бо фарҳангу адабиёти рус хонандагонро аз наздик шинос менамояд. дар дарси кушоди намунавие ки дар синфи 4 дар мавзӯи ҳайвонҳои хонагӣ гузаронида шуд, мушоҳида гардид ки толибилмон забони русиро хуб омӯхтаанд, луғатҳои бисёреро аз худ намуданд. дар дарси кушоди намунавӣ мушовирони шӯъбаи маориф Султонова, Шафиева, роҳбари иттиҳодияи методии фанҳои забони русӣ ва англисии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 Назирова, омӯзгорон ва таҷрибаомӯзон иштирок доштанд. дарс бо усули фаъоли таълим гузашт. қисми ташкилии дарс хуб бароҳ монда шуда буд. ҳисоботи навбатдор шунида шуд. хонандагон ба гурӯҳи Офтобак ва Ситора ҷудо шуда буданд ва дар бораи моҳияти офтобу ситора ҳамчун ҷирмҳои осмонӣ маълумот доданд. сипас муаллима ба гурӯҳҳо тест супорид. хонандагон онро ба тезӣ иҷро карданд. Сколько гласных букв в русском алфавите? Вариант А 8, вариант Б 10, вариант С 6. Правильный вариант 10. Какие буквы русского алфавита обозначают два звука? Вариант А Я, У, Е. Вариант Б Я, У, И, Ы. Вариант С Я, Ё, Е, Ю. Правильный вариант С. дар дарс баҳри инкишофи нутқи хонандагон бозиҳои интерактивӣ гузаронида шуд. Игра что чем делают? Делают? Игра. Что, чем делают? Карандашом рисуют. Ведь карандашом рисуют, а если ручкой Ручкой пишут. пишут. мақсади мавзӯи нав ҳайвонҳои хонагиро муаллима ба хонандагон баён дошта, онро тавассути воситаи техникӣ ба хонандагон фаҳмонид. Тихо, скажите, правильно ли художник нарисовал эти животные? Что не так? Скажите, петух и утята плавают в воде? Нет. Кто должен плавать? Вместо петуха должен быть гусь. Гусь и утка, да? Да. Молодец. Собака ходит по изгороду? Нет. Нет. Кошка должна. Хорошо. Гусь рвет груши? Нет. Кошка сидит на себе около домика собаки? Нет. Поросенок лежит около кошки? Нет. Что вы нового узнали? Что домашние животные живут дома, а дикие животные живут в лесу. толибилмон дар қисми мустаҳкамкунии дарс кори мустақилонаро аз рӯи расм иҷро намуданд. Это что? Это гранат. Гранат какой? По цвету красный. По вкусу. По размеру круглый. По вкусу сладкий. Еще, сочный, еще. Вкусный. Хорошо, виноград. Виноград по цвету желтый. Бывает зеленый, красный и так далее. По вкусу По вкусу сладкий. сладкий, сочный, вкусный, да? А по размеру кругленький. Еще. Джафар, ножом режут. Ложкой едят. Молодец. А там что? Веник, да? Веником что делают? Подметают. Подметают. сипас хонандагон бо навбат ҷумлаҳои матни мавзӯи навро аз китоби дарсӣ хонданду бо луғатҳои нав ошно шуданд. дар поёни дарс толибилмон сканвордро иҷро карда дар бораи ҳайвонҳои хонагӣ маълумот дода шеърҳо қироат карданд. Кошки серая шкурка, и она пушистая. У нее еще длинный хвост и коротенькие ушки. Она охотится на мышей, и она домашнее животное. Заяц тоже пушистый, заяц тоже прыгает. У зайца большие уши, а у нее короткий хвост.
Заяц есть капусту, заяц дикое животное. Приходите к нам, барашки, мы расчищем вам кудряшки. Нет, спасибо, бе-бе-бе, расчищите их себе. Ножик маленький, колючий, увидал на небе тучи. Не хочу мочить я ножки, где лежат мои галошки. Переставить невозможно, не поверить нелегко. Жутко рвет сено, а дарит молоко. Корова – домашнее животное. Медведь – дикие животные. ҷонишини директор оид ба таълим Раҷаб ва Шарофат қайд намуд ки дар муассиса ҷиҳати татбиқи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ омӯзгорон иқдомҳои назаррасро пиёда менамоянд. онҳо дар баробари гузарондани дарсҳои кушод, маҳфилҳо, конфронсҳо чорабиниҳои рангоранги берунасинфӣ ташкил намуда шавқу завқи хонандагонро нисбати забономӯзӣ зиёд мегардонанд. таъссуротҳои худро аз дарси кушодии намунавии мушовири шӯъбаи маориф Султон ва Зарина баён дошта изҳори қаноатмандӣ намуд. 21 декабря нынешнего года основатель мира выступил своим очередным посланием. В этом послании тоже лидер нации особо подчеркивал о необходимости изучения русских и английских языков и утверждал о том, что не только учителя русского языка, но и все граждане Таджикистана должны изучать русский язык в должном уровне. омӯзиши забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо ҷаҳони маънавии хонандагонро васеъ гардонда баҳри забондонии онҳо мусоидат менамояд. беҳуда нафтан омӯхтани як забон омӯхтани як ҷаҳон аст. гузориши Фирӯза Одилзода, Исмоилҷон Холов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо дар рӯзҳои истироҳати хубу бо фароғатро хоҳонем. то барномаҳои навбатии тансияту хонобод бошед. хайр.